Acara ini disponsori oleh Pemirsa kahanan Indeks Nilai Tukar Petani NTP Provinsi Bali kauningin sia dasa 6,3 dasa kutus ring Agustus warsene mangkin utawi nincap 0,1% yening saihang sareng bulan sedurung nyane. Penicapan punika sangkaning tedun nyane indeks sane keterima petani sane wantah 0,6 dasa persen. Kepala BPS Bali Hanif Yahya Mausang indeks nilai tukar petani Provinsi Bali ring Agustus warsane mangkin kantun munggu ring sor wilangan 100 indike inucap nyinayang yening ring pantai inucap nilai tukar produk sani keasilang petani durung side nakingin pabuat rumah tangga petani antuk kali pabuat pokok inggih punika konsumsi rumah tangga saha prebeo produksi pertanian saking galimo subsektor sani kedadosang pahan indik penyusunan indeks nilai tukar petani kauningin ketiga subsektor sani prasida mungguh ring wilangan 100 ring bulan Juli warsani mangkin luire subsektor hortikultura subsektor peternakan miwah subsektor perikanan Hanif ngodarang subsektor antuk nilai tukar petani ring Agustus warsani mangkin indeks nilai tukar petani subsektor tanaman pangan kauningin nincap kali 0,50% saking ulung dasa 6,6 ring bulan Juli warsani mangkin dados ulung dasa kali persen panincapan indeks NTP subsektor tanaman pangan memargi sangkaning mawawah nyane indeks sani katrima petani wenten siki petang dasa kali persen sewaliknya nih indeks sani ketaur petani kauningin tedun minus siki 14%. Bisnis Bali ngundingayang.